Kuna wakati mwingine Yesu anatenda kazi ndani yetu, lakini ni kwa jinsi ya Roho. Tunapotenda makosa mengi, Yesu huondoka kwetu kwa jinsi ya Roho. Anapoondoka kwetu, tunabaki weupe, lakini Roho wa Mungu anabaki na sisi kando kando yetu, akisubiri tuamini na kumkubali Kristo, tufungue mlango kwa jinsi ya imani ya kuamini, aingie kwetu, ili yule Kristo kwa jinsi ya Roho arudi ndani yetu. Haijalishi katika mabaya mengi ya namna gani, haijalishi umekosea makosa makubwa kiwango gani, haijalishi ni jambo gani linakutatiza, hauwezi kuacha. Lakini Kristo akiingia ndani kwa jinsi ya Roho, atashughulika na mambo yote yanayotukabili. Kwa maana kuna wakati mwingine tunaweza tukashughulikia mambo ambayo Kristo hawezi akayatoa kwetu hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha yetu Yesu anaweza kaondoka kwetu, na wakati mwingine tuna changamoto hii pia. Unamwamini Kristo, unasali, tunafunga, tunaomba, lakini bado Kristo anaweza katoka kwetu. Je, ule wakati Kristo anaotoka kwetu huwa tunabaki namna gani? Tunakuwa watu wa namna gani? Tunavikwa vitu vya namna gani? Lakini jambo jema ni kwamba tusubiri, iko nguvu ya Mungu inayoshuka kwetu.